Čekaj još malo, molim te. Liže so. Joj, super je. Jo, ovo je stvarno za film. Poslije na planini Altaj lovci su samo ranili i pratili ga i vidjeli su da liže smolu jednog drveta i onda na ran. Joj, na sebe treba moriti. Ajde, ptičica. Na ovoj akciji. Odmarajte do Ćelija, tu ćemo samo na kratko praviti pauzu i nastavljamo sa Beogradom. I zato manje pozdravlja s našom Lina Prokić.